Shule ya upili ya Riokindo Boys nayo ilifanya vizuri, huku ikipelekea wanafunzi katika shule hiyo kusherehekea matokeo katika shule hiyo. Na gokire sana kiagera bibi ni gutoka gete school ya toire chinga kinyororo ekiagera ni gutore surroundinga koleta turi chingeni abana banyora baragera na ndere tunotoka gokike utwanyora nga abana baito baitire igotoko igubiya twatwari nkisa yo kuri chingeni chimono koleta gera abana baito baragire na boiko na bali baito na barabundo chingambi ba cooperative amone kenyoro ekiagera ntore gugu ndasi school yaito ande na banali kuri nyasa ito ngambi amone kiagera agenda tukoleto burendi byase school yetu na abana barororo barugera discipline abali baito bonsimbi yabali na indi niko tubwato ugamate amone ekenyore kiga. Walimu pamoja na wazazi katika shule hiyo walionyesha furaha yao ya kuamka na kupata matokeo ambayo hawakuwa wanayatarajia. Kwa niaba y'abakora imirimo bonse nabo tutahite kwiranĩria abari baito ngambi yamono amona n'abanafunzi bari bakorera amatemu seng'encho emirimo emiya nyasaye tokoreire gekone twanyorira amatokeo na kero mwana onyorira ayaye na nabo twikire no mogoko munene ande nchino twetase community ya nabo nare goteba kwa niaba ya community nga twensibitu agokire ekiagere nere school tosemereti ya tokonyire n'abandi baito n'abayiburi twarenga asa abana baito bakorete kuru ntore no mogoko munene nino iso goturigereria nabo koranga karayomo nali no mogoko oisa. Wengine pia walisema kwamba shule hiyo imekuwa ikifanya vizuri na sasa ni msimamo mpya kuelekea ufanisi wa shule hiyo. Twabwata abana 612 bakoreta amatemu mwaka wetete asa abo 597 banyorete entry direct entry that's above a C+ to university, translating to 86%. Abana 15 banyalukira amatemu senja challenges yawao check familia, but because of the large population tobwate inja expected. Other than the result yengi yan tuanyora challenges chinyinge eyamo yabona gutwara namba y'abarimu enke ba serikali abarimu 48 asa abarimu emi tobwate iga abarimu 52 balikira na bayiboli tobwate staffing problems tobwate challenges na ende chia inadequate infrastructure. We have an average of 2,900 boys vis-a-vis ebirasi bire 43 tobwate congestion in classes school yetu na mwalimu na enkere tobwate number of challenges especially toragani stakeholders batokonya. Nikiripotia Tawala TV, jina langu ni Gilbert Kobi.